Abahungu bazi gukora icyabazanye hano muri industry y'umuziki nyarwanda. Hano twababwiye ko tugiye kugenda duhera hano iwacu i Bugarama, twavuze ko ijya kurisha ihera ku rugo. Nanjye uyu munsi nifuje guhera iwacu kugira ngo twerekane impano, dutangire igikorwa cyo kuzamura impano hano mu murenge wa Bugarama, bizamuke igere kure bijya mu mahanga, abantu bose badukurikirana babone ko Buga Sir bafite impano. Yes, rero nakubwiye ngo niba wifuza kubana natwe utwandikire cyangwa se uduhamagare kuri 078 16 57 ni 078 16 57 ubundi twane 5 kwa 5. Abajene rero ndi kumwe hano n'abajene bakuru kandi bazi icyo bakora, ntabwo ndi njyenyine. Rero reka mbanze mbakire muri studio kugira ngo tuze gukomeza tuziranye. Ndi buhere ku ruhande rw'ibumoso rwanjye. Yo no watamile samte wina Buga Boy. Yes, Buga Boy. Yo umeze neza. Shebetu wa kidogo, mami unanitia kisogo, mulizofti ugali muogo. Ugali mu you know watamile samte wina Buga. Samakosa wari umwana wizanye, samakosa wari umwana wizanye. It's your boy Chess Boy Manina. It's your boy Chess Boy Manina. Welcome when it's to Chess Boy. Welcome. To the next wanamwita It's your bad boy Pama. Yes, the bad boy Pama. Yeah. Ngaduteo. So baby do it, give me nobody now. So baby do it, give me nobody now. So baby do it, give me nobody now. So baby do it, give me your body now. Yes, kabisa rero muko nababwira ngo today is a show kabisa weekend. Tundacheka turi bose kwisoza tumeze wagwani turimo neza dufunze mu bako na bugumba. Yes, rero akakanya impamvu nyamukuru yatumye nteranyiriza aba bajene mu hano nuko hari ikintu nifuza ko batugaragariza, nuko hari ikintu nifuza ko batweka ko bashoboye. Yes, hano rero ntabwo ndi nyine kuko nababwiye ko akanya tugiye gukora akantu twakita nka battle, tugiye gukora ikintu bita battle, turi kumwe n'abahanzi ariko si bo bonyine kuko mu gihe cya performance nza gutanga umwanya turi kumwe n'abajaji bari buze kugenda bakurikirana 5 kuri 5 igikorwa tugiye gukora. Madamu kazi mama yo tumuhaye ikaze muri studio, Mr. Lucien ndetse na Fideli wacu kabisa na match respect ndetse n'umuyobozi wacu Bwana Obel. Tumuhaye ikaze rero muri studio na abajaji tugiye kubana muri kano kanya kugira ngo barebe performance zigiye kubera hano, barebe igikorwa kigiye kubera hano kugira ngo baze kutubwira ese ninde wabaye wa mbere, ninde wabaye wa kabiri, ninde wabaye wa gatatu, uwabikoze neza ninde, ufite ijwi ryiza ninde, ufite indirimbo nziza ninde, uwatanze SMS nziza ninde. 5 kuri 5 rero ntucikwe, nakubwiye ngo no kunyandikira kuri 078 16 57 ubundi tugakora ikintu bita fire. Yes, ndatinze rero mureke mbite mbanza nongere mbaye ikaze mu hano muri studio zacu. Yari ibintu nk'ibi ndabikunda. Yego. Turatangira ku majwi yawe. Urakoze cyane. Uwagwera hari icyo byabitwaye? Karame. Uwagwera Yaba byiza rero. Byaba byiza Cyane.